Kwa ihinda ria mathaa 24 mahituku, muigana wa andu 377 niyo mathimitwo niguo gukorana kana mari na murimu wa coronavirus. Ino ariyo namba iria nene muno ya ithimi gutafanio guuku bururi-ini kuuma riria murimu uyu watuthukire. Na otauria namba ino iri nene noguo maumirira maria nimekiritwo mukonde gukorwo na murimu uyu yongererekete umuthi ikiunirira nginyagia 123. The first time we have hit a triple digit figure, and this is the largest figure since we started testing and since the first COVID case was reported on the 13th of March 2020. Gatagati ka 123 aya 85 ni kuma kaunti ya Nairobi, 24 kuma kaunti ya Mombasa, 4 kuma kaunti ya Kiambu, 3 kuma Kajiado, 2 kuma Githumo. Hamwe na kaunti ingi ni Garissa, Kitui, Kilifi, Busia na Uasin Gishu o kaunti ikiandikithia murwaru umwe. Namba ino igithie na mbere na kuongerereka kuri na guoya ati maundu maya ona kurituha makiria icagi-ini cia mabanda kuria murimu uyu riu uratamba ta mwaki wa githaka. Tawa Mathare ulikuwa na watu wengi zaidi 33, na hii ni kusema ya kwamba virusi iko kila pahali. Hakuna mtaa sasa ambao hauna hii virusi. Ni kusema ya kwamba rafiki yako yule mnatembea naye pengine huyu sasa ako na virusi. Minista wa ugima wa mwiri akihinyiriria ati murimu uyu nduracagura gitonga kana mutheni, murigo wa kuhurana na kurigiriria gutherema kwaguo ugikuithio mukenya wothe. Tutategemea watu wenyewe binafsi. Tutategemea watu, hatuwezi kutegemea polisi kufuata watu hati wawe wamevaa mask. Hatuwezi kutegemea polisi kulinda wewe kutoka kwa mwenzio. Ni wewe ujilinde na mwenzio ajilinde. Nginyagia riu arwaru 590 no marathi na mbere kwa mukiro urigitani thiini wa thibitari 35 guuku bururi-ini. 35 we have grown now into 7 in critical condition, 4 are on ventilatory support, while 3 are on supplemental oxygen. Na angekorwo maundu ni megucokereria ta mutugo na thirikari kuregeria imwe ya mikana iria gathikitwo, itua riri gukinyanirio kuringana na wigiririki wa andu kurumirira mawatho na mitaratara hamwe na wingi wa namba ya arwaru matura-ini ngurani. And we have to weigh, if there are areas that have no infections, then maybe there is no point of containing those situations. If there are other areas in smaller units that have got a spread of disease, maybe it might be important to contain that specific area. Handu-ini ha Kameme TV, Jitagwo Ngina wa Wadurwa.